Urang mah badai mungkusan sangu heula. Oh, aya siap. Kamu siap. abdi. Bade tuang di dia mangga, bade bungkus mangga itu isin mah. Halo guys. Aku lagi sama si Abah. Teh Poci. Apa? Abah Teh Poci. Abah Teh Poci biasa marketing Cipta Muda. Di mana ini, Bang? Batu Rumpil. Batu Rumpil. Kumaha, Bah? Yes. Ya, Mak. Kurang kamu minggu aja tuh lah. Oh, guys. Ajak di Batu Rumpil mak ya, guys. Rame tuh. Tuh, guys. Batu Rumpil. Tuh, siapa? Dia kenal Dede. Wah, nangis wae itu ibu bapak keamanan. Oh. Tuh di dia guys, parkir motor nate. Nya, itu keluarga Abu Hajat. Mantap. Tuh. Ayo ibunya paling mana? Ayo. Oh, tuh guys. Kurang kali lah guys. Ah. Hop, hop. Tuh. Iya. Iya. Bapak keamanan. Pang payuna ka dieu, guys. Tuh. Bahnya. Kumaha Bah? Capek tuh, Bah? Capek? Capek mah capek. Terus? Ayeuna selesai. Sare. Nuhun, Bah. Abah atau saudara tahun janten pengamanan Linmas. Salapan rurah Salapan dulu lah. di Parurah sama. Salapan kali 5 ke 45 tahun, Bah. Iya, di zaman Okade. Di zaman Okade. Iya. Kan aya pensiun gitu. Itu acan pensiun. Oh, Belum pensiun. mantap. Iya, KDM Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi biasa namani. Iya. Kumaha ye, kayak pami Bapak janten. Iya, gubernur satpam teh gajinya satpam Linmas. Sing gede nya, Bah. Ya, siap. Ya, nuhun, Bah. Sehat, Bah. Ya. Oma kayak Bapak Aingnya. Kayak. Oh, apa? Halo. Halo, usahana ieu teh. Wah, ieu mah Kang Deddy Kumis. Ulah ngobrol cak ieu. Kang Deddy Kumis. Wah, paingan baplang kumisna. Buaja anu kulawargi buaja. Oh, muhun. Sahana mina murang kali sunatna teh? Bromo. Bromo. Doa kanggo Bromo. Kanggo Bromo. Mohon. Sing mulus rahayu berkah salamet. Sing pintar, sing soleh, sing ngajurung ka indung narang ka bapa, Iya. sing jadi jelema guna keur nagara matut agama. Mantap. Nuhun, nuhun. Sami. Bah Deddy Kumis. Turun. Iya mah lamun teh abri mah terus pensiun. Terus pensiun. Di zaman Okade sapan rurah makanya. Nah, iya hela keren aja. Iya, aliman cenah. Tuh, halo. Halo, Mak. Tuh. Pinuh, guys. Tuh. Halo teh saha? Kasadayana, halo. Halo lagi. Mama nenek hajatnya mana? Cari. Nenek hajat. Wah, nenek, pami abi kadinya poek nih. Mah teh saya tati da saya tamu. Oh, muhun. Cang teh nya. Wah, cang lah. Nih, hoyong ngobrol wios. Mangga, wios abi kalebet. Oh, punten nya, nih, punten. Nek, nepangkeun abi Deni Manuhara nih di Parakan Muncang. Iya, sareng nenek saha? Nenek Nani. Sebagai nenekna nu di sekitarnya nek. Saha namina teh Bromo? Bromo naon? Hendra Bromo Kadista. Weh, meni panjang. Mohon dusun naon teh nek? Batu Rumpil. RT RT hiji RW 7 Desa Cisempur Kecamatan Cimangunya. Oh, Kecamatan Jatinangor, guys. Oh, nya ada ilmu tebih. Ieu sebagai naonna? Dia sebagai ateuna. Oh, ateuna. Kela sa. Tuh, kanene heula. Nek, doa kanggo Dede Bromo kumaha nek? Sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Nuhun. Jadi anak yang soleh. Amin. Ieu ti ateuna doana kumaha ateu?
Ya sama sehat selamat. Amin. 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 Itu masaha itu sana. Ya, iya nak kuahnya. Oh, waknya. Wak doakan dah, Wak. Amin. Tuang gelas. Banyak. Oh, siap dong di warang mah. Bu guys, janten hajat di ieu mah disebatna teh di padesaannya mah. Biasa disebat padesaan. Kieu guys tuh tek-tek bengek araya. Tuh sa model cau itu cau amonnya mah. Cau amon. Opak. Non angleng. Oh, angleng wajib teh. Oh, angleng. Muhun pangaresep mah bungkus. Ini wajib mah ieu. Oh, wajib. Oh, eta teh wajib tuh. Terus naon deui mah? Ya. Semprong. Semprong. Pesan si egg roll. Hah? Tuh, geuningan. Ah, ya papais. Papais. Itu sahana itu teh. Ya. Hah? A-nya. Wah, mantap A-nya. Iya. Guys, di sini Maya mama sama bapaknya lagi asik joget reak di atas, ya guys. Neneknya cukup di sini sama atenya tuh. Nying harapan tuangan kalau ada tamu gampang ini ya. Oh, jadi buka tutup keller udah biasa hajat di desa Maya mah ya. Punten ya mak, abi masuk masak deui. Iya. Punten abi cologoknya kadinya da itu kan di review. Lebat YouTube ke cek na YouTube. Denny Manuara official. Siap. YouTube nak. Mohon. Oh, sehat selalu kanggo nenek Bromo. Mantap, ateuna nya. Ai dapurna mana? Di dapurna. Urang tinggal heula tempat masakna, guys. Aduh, ya betul. Keun we da. Ari anu video mah balatak di ditu ge. Mending kana review bumina we. Apa bagian naonna beberes? Bagian tukang sasapu yuk. Wah, tukang sasapu na guys cenah. Well. Nya laras pami sasapu ku budak ngora bersih. Bersihnya. Bersih. Naonna bersih. Nya sareng emer-emerna sadayana ge. Kru masak, guys. Biasa Aya naon badi ke jeung kru masak. tuh kru masak. Janten si pemain kuda renggong reak teh bakalang layeuseun pami teu aya tim masak. Nya mah Jelas atuh. pondasi teh kedah. Bumi pami teh pondasian runtuh. Tah nabuh ge pami teh tuang nyalang layeuseun. Mak, Mana karek? bentar dulu. Naon? Mak di sini sebagai ketua, ya ketua masak, ketua geng nasi. geng nasi, ya. Sama emak siapa? Mahaji lah. Mahaji. Mahaji. Wah, mantap, guys. Mahaji. Assalamualaikum. Iya. Suksesnya reak. Amin. Sukses reak. Doa kanggo Dede sunat heula. Oh, dede sunat. Mugi cing panjang yuswa, gampeukeun rezekina nya. Mohon. Dek, Amin. doakeunnya kumaha hajinya. Amin. Tah ieu reporterna tah. Tadi teh jempe-jempe dek tah. Nya, saur mah cenah bade bungkusan sangu heula. Oh, aya siap. Kamu siap. abdi. Bade tuang di dia mangga, bade bungkus mangga itu izin mah. Saya tentu ayo. Aya siap. Siap. Jangan takut, siap. Bungkus mak 2, da kru nage 2. Ini ada Ayah. di bawah. Ya, Tenang. aku mau langsung pulang nggak akan makan. Makan dulu. Langsung pulang aja. Wah, mending makan dulu. Pincuk bisa. Asik atau gitu mah. Nah, Atau iya gitu. Ini sama Mas siapa? Lo lagi makan? dari pagi baru makan ini. Waduh. Nih. Berarti capek ya? Bukan capek lagi. Capek. Jadi makan juga gak kesiwer. Barusan cenah tuh. Kenapa sate di Anjing demi makan tah. Kenapa sate ditagogin air tuang sama bubuk mie ya sama tahu? Tuh. Ararenek. Oh, ararenak. Oh, guys. Ini. Jadi tim kebersihannya biasa pamitos tuang teh sok alalotor. Ieu, emak ieu. Mak sareng masaha? Mas spray. Mantap, Mak. Semangat, Mak. Tanpa Mak tidak akan bersih. Ya. oh guys. Oi. Mantap.
Nah, jadi suasana hajat di Batu Rumpilnya, Mak. Rumpil. Batu Rumpil tuh seperti ini, guys. Sagal ayah tuh. Tuh, segala aya. Resep weh. Tuh. Tapi itu mah kupat. Tuh, sama Mah Haji itu teh. Naon itu, Mak? Oh, iya. Guys, aku ditawarin papais. Mana? Ini. Kita review dulu papais buatan Emak. Mah Haji. Wah, mantap. Sarang iya. Oh, nya mangga-mangga. Ieu unggul we. Orang tester. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, papais teh teu nganggo gula ieu mah. Oh. Jadi papais tikung mah asinnya. Asin puyahnya ya masana asin pulau. Nya Mak, sakitu pangintennya Mak, atur nuhun pisan adi. Kasep, tuang. Mohon siap. Sepen engang. Yang siap. Ada di beresan. Ah, siap Mak, siap. Engang, mah heula di beresan. Ya atuh abi nyana ka layeun nya. Nyana ka lakru hiji deui, meh tuangna wareg. Ame jongjon. Oh kitu guys. Atur nuhun pisannya guys nya. Nyamannya. Nuhun kumaha di perang tuan sok. Mohon. Tuan. Mohon. Salam heula Mak. Poek. Salam heula. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Suksesnya. Amin. Sukses, Nuhun. rek-rek. Dadah. Dah. Assalamualaikum.